keluar ini. Kering cak ini belakang. Mana keluar ini? Tolong ya, tolong. Hah? Ini pelindung, kasih pelindung bolong. Minta sarung tangan. Dia kenal. Tadi. Udah. Tadi masih Dek. Kau depan mereka. Barang-barang kami tadi. Kami ngumpul barang. Iya, kami ngumpul barang. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Nela, Kang. Nela. Sirino. HP-nya ini, Nak. Laju. Kalau kursinya. Sempurna kalau kudai. Belakang kursi ini, Dek. Kursi dia, Dek. Kursi belakang. Pos pemantauan COVID-19 Simpang Bacang, Kota Pagar Alam, pukul 16.49, tanggal 18 April 2020.